Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seems devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Kinong yalam kahinyo trap Integrated Territorial Organization HITO jong distrik Ribhoy. Hakalai po trik risau arhajar arpulai kilapan menapat ba bagi syemekarai ban mino na kani keseng. Hadian bagladon ke jing bam sngu yahap ikarai shimet jong presiden rang ba kahito seng kemie ubak don bok dekar. Haukurwo jong kahito Ribhoy district balapha du General Secretary ubak Kenny Nongrom baru Vice President ba Elvis Kersian. Kila pentip bagi nong yalam bagi dekat jangan ke seng bagentup laduk ki circle ki unit bagi zone hapok kene ke district kila syim dak karai ban persya ban om pediang ya karai shimet jong presiden ka hito seng kemir halor ka jingweng kam sendat ya uba ban karna yor kumu presiden bad uba abor nong rum kumu working president kila ong baki melak ban pediang yakum kene karai ka bela syim ban weng kam yakini ginong yalam jongki klem datuat jengmut newat ke jing shisha halor kene karai Kumta kila syemekarai bakin keliap lama no ya ke hito na ke distrik Ribhoy bat kila penpau babarok kinong yalam baki dikot kin beteng gajing syakri pat ba da kawai pat kaseng kebala tip kum ke Ribhoy Youth Welfare Organization kebala seng naduk kesenam arajar kat nyo. Ni nak kaliang jong ka CEC jong ka hito Ribhoy hadin bangi layo ya kata ka jingweng jubor jong presiden bang ba ya presiden bun ru ginong kitkam kibade po ka isi Ribhoy kumyo working president la shuweng kremdan kat no ka jing penbe lang po ka isi bang pandan ka jing tip kala pandai nga kano kadaw henry la shuweng jubor tengi la bu ya ka isi mentakas ngihi akalai putering bunai besiko nilai rai gawe galenti ba baro ka kidukhat jong ka isi jong ka Ribhoy nilarai ban resign no mentakas ngi kalau ka igi ka basungsi batang kenjat por nilayo manginya tre haka kerteng jong ka seng itu banyo banle igi kam babah penban nilayo na kong gini gi jingsha penyai haka bangim so ya hap ya kata karkom bantre ya kamon ngayoy dani banle kanono ka kam babah ngiru na ka isi ngim dadan kata ka jingkim bensim bakum ngi ginong kitkam jong ka Ribhoy ngilong niya tali gawe bangin ya kalanti kung bangin na juyay nakapor sa kapor matalajan license bangi syakri ban syakri ban train na manta ka jingbaha tementaro nilarai bangin ya kinyo syakman dakaway pat kalanti bangin nyo haka RBYWO Ribhoy Youth Welfare Organization bangin trei kumju kumbangiladan haka body jong ka isi ka barim mentangi ki ju hingin haka ni ka isi batmai do nginyai trei bangin but ya ka ega jingsa teng haka nono ka kam ka bangilaya bangin trei sitong bangin le ya ka ega kam ba nang ni syakmat do tang kita ku beli sibon